Chung Chung television jalong na ba may goite asay dilong buzang chui na katum kabisu may cham Tamenglong Times akat ni Gaanphiu Mills tong headlines pa in dalaw ne. Imphal Jeribam National Highway 37 chang siran good ba may hay All Manipur Petroleum Transporters Association race steering down strike jang nay thum tay kay khang sakan the. AMPTA Thailand na National Highway 37 ko paloy mag may thiek ko jang hay pa ina si kay ba me. Kumna potrit may phung may gari nun re kung may aju ariw bam the to na sakan the. NSCN IM re arambay tengo group ta kaniu lungning kalay na Christian may nun ru ko chakong mag may khau tan tan ba may aju hay intak lo khang tanan jang hoy na ti thai kan the. Kumna NSCN IM tong statement khau te kaniu re Manipur ko rajab goi inchu jang na lungcham bam khang tana ding ba me to na Tamenglong Times sakani Gaanphiu Mills tong headlines ko hilong na ba me. Tamenglong District Headquarters ko ray may suna state ni Central Government Competitive Exams kang Coaching Institute asa a Career Academy for Brighter Future with a Right Strategy to may motto bangko SDO nungba namlalunggang may rina chief ke suna asa Eden Hill opposite Post Office Tamenglong ko lanpat kante to na Tamenglong Times sa kani Gaanphiu Mills tong headlines ko hilaw na ba me. Northeast State Korea Autonomous Tribal Council Ru tong leader nunre NDA government ko constitution pai kan na China pungu amendment bill 2019 hay gong ni may parliament monsoon session ko table suna latloy lo kang timan sukan the. Assam ko school oza katum re class 11 incham na ta ban kay lo may jang re kagan kaklo magna school tay bang kan the to na sakan the. All Manipur Working Journalists Union, Manipur Hill Journalists Union akat ni Editors Guild Manipur Ray Journalists nun ko raw si may patba may ta ngaklaw kang tanang government ko sa kante. Ataw USA tong President suba may Joe Biden presidential election ko Republican candidates na contest sa locate na sa kane. Kuma kapan kang Vice President suba may Lu Kamata Harris Ray lindat punite to na sa kante. Manipur State ko violence pat na katok ba may issue ti hay United Nations Human Rights Council tong 57 session mong September law tay bu ko bam ni may kiyo kapin puniye to na International Peace and Social Advancement re sapat kante. Kam may sunating nailam pad na ladan may jang may 29 degree to 22 degree Celsius nay make lop kon kong baday rikin na minute lagday ko rin na tingzin kong charuk rin na minute charuk pao. Gaan kau ting riu luan, zingbang ting riu sap ram mitay mong nai bampuni. Asay kang sunato kabisu may jam kau rin na ngalaw te ton ku te.